biramukira biragusamara bishima Imana, shima izina ry'Imana, izina rya Yesu, izina turongeramo amahoro, izina turongeramo kuruhuka.
abafite ibitabo turabona indirimbo y'ijana na mirongo inani na gatandatu mu kirundi.
Basi tukae katika utulivu ikiwa katika roho hiyo ya maombi. Tubariki Pastor Bosco. Aombe kwa ajili ya programu ya leo. Icyubahiro kibereye Mwami wacu Yesu Kristo, turongera kugushima kuri Imana. Urakoze Mwami wacu, ubuntu ubandanya kutugirira Mwami wabaye. Turagushima ko wongeye kandi kutugirira neza kugira ngo dushobore kuva kuri uno musozi, tubashe Mwami kugutazira, tugupfukamire Mwami, tuguheshe icyubahiro. Abana bawe Mwami nta kindi cyadukoranije atari kugira ngo tuguhe amashimwe. Urakoze Mwami, kubwira batubyinira amahoro, tukaba Mwami umwe mu mpande zine za kino gisagara kugira ngo tubashe kugutazira. Urakoze Mwami Yesu, none twamaze gushika hano dukwereka integuro z'uyu munsi mu izina ryawe Yesu Kristo. Urazigere Mwami zigenda zikurikirana, turasabye kugira ngo wezagire ibikorwa byose Mwami uzakwereka hano mu izina ryawe Yesu Kristo. Ari indirimbo z'abaririmbyi zihezagire Mwami, ijambo ryawe Mwami twateguye kugira ngo tube turyumva, turasabye kugira ngo rihezagire mu izina ryawe Yesu Kristo. Riba umunsi Mwami buri bose bakora bafise ingoma Mwami zo mu mutima, usohoze umuti arwaye mu izina ryawe Yesu. Turasabye kugira ngo ijambo ryawe rishobore Mwami kugira akamaro Mwami mu mitima yacu mu izina ryawe Yesu. Turasabye umukozi wawe Mwami ihaguruka, abashe Mwami guhaguruka mu bushobozi, Bana ubashe kumushoboza kugira ngo umukoreshe mu kino gitondo mu izina ryawe Yesu Kristo. Mwami turongeye kurya no kunywa Mwami mu mfungurwa duteguriye, aricyo gituma dukeneye ku mitima yacu ihemuka muri kino gitondo. Urakoze kurimanira neza Mwami, turakwereka imitima y'abana bawe kugira ngo ubashe kwihindura kuri uyu munsi. Igihugu cyacu mu maboko yawe, tubandanya tugisabira amahoro mu izina ryawe Yesu Kristo. Tubandanya dusaba amahoro mu mpinga zine za kino gihugu cyacu kugira ngo tubandanye mu izina ryawe Yesu Kristo. Igihugu cyacu cyuzura amahoro kugira ngo tubandanye tugusenga Mwami n'ibyo. Urakoze Mwami Yesu, turasengera abaganza wereye ku mukuru w'igihugu cyacu, ugashyika kuri nyubakumi bose bahamagara neza, bose Mwami bazigame mu izina ryawe Yesu Kristo. Ubagire neza abatwari bacu aho bari kugira ngo bandanye kugirirwa neza nawe, icyubahiro kibi cyawe. Turabaye ikaze Mwami kuri uyu munsi, umwanya wose tuba turi hano kugira ngo tubashe kugirirwa neza nawe. Urakoze icyubahiro, turasabye Mwami wawe abashe gukorana natwe muri kino gitondo, ubwiza bwawe ubashe kuzura amashengero. Urakoze Mwami kuza kutugira neza, mu izina ryawe Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.